situ Tuhan kap terang kegeluhanku, Ia kap si engkelini aku, lalit si ku biarkan. Tuhan kap bentengku, maka aku lah gentar. Malam kala di erna leman Tuhan, Ia pengharapan situ Sadang enca pemindon kuman Tuhan, sadang enca surah-surangku, ringan ibas rumah Tuhan kideka geluku. Gunang gejapkan kini ulin Tuhan, dengan mindo gelah itegu-teguna. Malam kala di erna leman Tuhan, Ia pengharapan situ Oh Tuhan, bagikan min tupung aku erlebuman bandu, meku amina tendu dengan aloi minaku. Nindu mari sembah aku, ningku minteraku reh Tuhan. Malam kala di erna leman Tuhan, Ia pengharapan situ Alleluia, alleluia, alleluia. Labokam ku tadingkan melumang nina Tuhan, renge aku mulihkan dahikam. Alleluia, alleluia, alleluia. Permuliakanlah anakmu. Endama tau-tau Yesus sini bagikan kita ibas minggu pasca si pepitukan enda. Lit sekala gelarna si Lukman, ia rusul ke jadi cakap kala ibas kutana. Ia kala jago janah mediate pel tuhu-tuhu nang dangi kaisi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perban rus-rusaka pempediatekan kaisilit janah pentar jago mon-maun ia kap kala kangen da kala adon, tapi lit rusur kelebihan na basada paksa mentas Lukman di tengah-tengah kuburan silan daud ibas rumah nanari. Rempat hubungi na polisi bagian nina. Oh Pak Polisi, ngelapur ateku maka ibas inganku tedis genduari di ratusan buai na kalak mate. Rehna polisi enda ijakin lokasi na genduari. Rehna Lukman kuburan Pak. Maka mis berkat tiga-tiga kalak polisi ku kuburan enda ndarami si Lukman si pang tempat-tempat ke bual-buali polisi. Janah tuhu sekenca polisi bas kuburan enda
dapetina ije nterem anak prana si sanganar judi bagi pemabuk-mabuk dengan narkoba. Nanti Bapak turang rasenina turi-turin enda cidahkan sada laporan si lip isina Injil bas wari minggu si sendah isina ay mekap tau-tau Yesus toto enda ibelaskan guna endungi paksa ia man-man bas berengsi perpudi ras ajar-ajarna kencasiai itengkap me Yesus toto enda bali merasada laporan Yesus kempak di bata bapa karena pendahinna singgoidung godung ilakokenna toto enda pencidahkan maka Yesus mereken kerina dirina asalitna man praten bapa toto enda mesada komunikasi si turah ibas persadaan Yesus ras di bata bapa. Maka selalu megikan toto Yesus enda ikut kape ajar-ajar Yesus ngejapkan ngenanami ugwa deherna Yesus ras di bata bapa. Ugwa Yesus ras bapa enda tuhu-tuhu resadam bagus. Ia ajarkan Yesus persadaan enda labo selalu cakap tapi selalu toto janah pe ibas totona enda ikut kena ibas sakrina ajar-ajarna gelahna langsung igejapkan inanani ajar-ajar toto enda kap komunikasi simbagesna kel ras dibata perban siekap maka itetapkan paus pe maka wari minggu si sendah enda jadi wari komunikasi sebelang-belang doni janah buku nakal sini katakan ibas toto enda mekap pemindon Yesus ndai ini bagenda oh Bapa permuliakanlah anak ndu gelah anak ndu pe mempermuliakan kam kaikin ertinna pemindon Yesus enda oh Bapa pediat min anak ndu encidahkan uga belinna diri ndu jinai gelahna kari anak ndu pe banci encidahkan kemuliaan Bapa maka pindokan Yesus gelah bapana lalap neman-nemani ia ibas wari-warina si perpudi ipindokan na kempak di bata bapa gelah ulamin sekala ia saja ngencar iperlakokanlah mahuli tupung ia ipersalahkan ulai tadingkan di bata ia tupung ia iukumi seh ngasamate jadi sini pindokan Yesus gelah nalalap mini kawalindu aku Bapa gelah nalalap kemedia tenang dangi aku labu ipindokan Yesus gelah namin isilahkan dumin krina simberat enda Bapa nina lang tapi pediat dumin anak ndu ndalani krina na enda seh ngasadung dengan serta ibas kayu persilang endam sini pindo Yesus kempak di bata bapa gelah selalu dalam silang enda banci ipermuliakan anak di bata bapa jadi pediat endumin bapa gelah kudungi pendahinku enda sebab di bata bapa kuasa ngestuhuna muat krina si lah mahuli enda gelah ulai nanami anakna tapi ulamin bagai bapa nina Yesus pediat duglahna kudungi kerendahinku enda mekap dahin ibas kayu persilang ijai meteridah kemuliaan di bata bapa bagai pe anak enda krinana perlu terjadi gelahna
terkelini tertebus kerina doni enda idur kerina gegeh si jahat nari. Bapa nandai turang rasna kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Kemuliaan Yesus enda uga papai pelayang tuhu-tuhu ras kerina kai sini darami doni enda. Sada turi-turin enda bansi nampati kita ngang kaisa. Ibas sada kereta api lit dilaki ras diberu sing rondong sangana kundul ia deher. Segedang-gedang perdalinan enda bercakap-cakap ia rempet nina si diberu. Adih mesuitanku. Ia masih dilaki tan rondong naenda mis malam. Kencasilan akan dekas ai mesuitakalku nina. Ia masih dilaki perdempa kena rempet malam. Natap-natap si bagenda sekala bulang-bulang nungkun kempak si dilaki na. Oh nakku banci kangenda pepalemendu ambeien. Ibas ogen si pemena bas perbahanan rasul-rasul dai iturikan karena ajar-ajar Yesus mulihkan ku Jerusalem guna geluhna si tep-tep wari. Kenca idahna Yesus nangkih ku surga. Janah geluh ras ajar-ajar enda mekap piga-piga diberu rikut kape Maria nande Yesus. Maka ngor sada ajar-ajar ras nande Yesus Maria. Ugakin situ huna kel penggejapan kala endang geluh na setep-tep wari kencasiye. Enggo giaidahna Yesus nangkih ku surga. Tapi sedaranya krina ajar-ajar enda maka ia tading idoni enda dengan ras krina si uga panape. Janah doni ingan nang geluh enda makap doni si nulak Yesus. Jana igejapkan ajar-ajar kape maka krina kala nulak ia. Pulung pe iar sada ibas rumah enda selalu kebiaran ugang enda kari adina lalap kel iperimbangi kalap bancing enda kami kari kernap ibunuh kalap. Janah idoni si bagenda kape kap itimaina janji bapa si empesusur kesah si badia kempak ia. Maka nina Yesus ula kena kiam ula tadingkan situasi geluh si bagenda rupana. Maka perpulungan ajar-ajar rikut pe ras diberu dengan ilikape ij Maria enda jadi sada perpulungan gereja kalak sitek singalokan Yesus si keke dengan nima-nimain kerehan Yesus mulihi si pedua kalikan. Ibas si bagenda rupana ipegegehi kesah si badia kala enda gelah ula kiam ula mundur ibas lingkungan si labo ngalo-ngalo ia dengan simprimbangi ia pe. Maka kita kensi kita pe krina sirkini teken kita enda gereja ipindo Yesus gelah namin jadi saksi kalap sinimai kerehan Tuhan ta Yesus Kristus ngalakan kena penulakan enda salukai gegekta salu ertoto sebab kita ken toto ngenca dat kita gegeh baliras ajar-ajar gegeh persadan taras Yesus pace bene dibatasi mada kuasa masu-masu kamprina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.